ngang ngarung ngalak ban sekot mo piong bata bibi ka iya jadben dia kale you larang ikran pada omre tang mapi bae jadben reo ban kot limba ka kam ke jam ke ba pipidon lane ba pidon ba ka sarkar ka ba pipat ka ba piang ke sarkar ka daya pi pada warna ka ba jang mo melero pikri naga ba jang mo melero pikri ngapen kenal ki khot ina hantai po moyong ki khot ina ti po moyong ban pli ka wei ka surat hari chang di banlet na ka wei ka kam ka bangai pendek ka head minister kisnam mas lo ngameli ngalai ni kendu itong amperin manong yakong nyenele inspect health center po mulai ong kali ka issue ka belara hapor election ngakwa bangilet ban sotu ya ka ka jing ban ka jing duna ka beran haki health center po mulai mereka simpor pada su cancel Laisian, Sausian, she cancel at the last moment. Haba ka dumong ang ay na jing tho. Nga na jing tho, pangadien takan lu tu ni por. Kila kol nga ang balak pendek ya kata si bangilet. Lai pendek tak si lalet. Henry haswa jo kata la kol nga. Bat ling bai kong amperin menong ba break. Ngine please ya ketu ko we surok hangti po umuyong wan se kendai biji. Surok yu ta. Mo? Dadi nang tu yung kadai na kata skim. Siap. Nasab, ongko nganuan. Dang lalai pada ngalas tu kadai nak ai skim. Haga di sya ko mo mali. Idan na ka jong kabha na kadai skim, kadai kata ka CMSDF. CMSDF. Kadai na kamta ban ai ka jing yap hakisnong nakaliang jong mali ka don kumba shipolak nila ban phak ka proposal. Nakaliang jong ang lada ban phak ya proposal so chief minister. Lada ban phak. Hado menta ngampat yo ke jubah. Halo ke proposal ke bangang apa? Henry pada dah kata ke bah, dah kejuk ke skim pan. Kira ai kita kiwei pat bagi kuat ban penkil jubur lagi. Dalam MLA jubur tenong nupan. Mo, nemu kata dekat sarkar. Bagi dan sarkar kita bagi lak ban lek lekat bangun pada. Tole Henry pada utip baru pada uap ya ke por ke babiang ban ai ya ke jubang. Pada piong mau pipeni ya kita kekot. Piong ki bait jad benriu. Piong yang ora takian ki babun. Ndai pada ngasukak ban penkenal, ngasukak ban penkenal. Ndai kani keladon na pon news. Keladon na kubur. Keladon ru ke social media pada. Kita ki MDC, Kamtam, naka NPP. Nyemde ban kelat hakapor baka jelam mekali aka senya ke MOU. Baka sarkar Assam bandino ya kita ki jaga, ya kita ki puta. Kibaha apa put usam jong karui kasih kita baka jong pi warnam klub bagi MLA jong ka bagi MDC jong ka NPP pada abami ke jadi ki tu kopor kita urut kau ke cuti barang yang ingin percaya ke sarkar hendai kerjaan ya ke sarkar haba ke dia ke lilam ya ke jaka ke beri hapo uput usam jong ingat namanya pada ngarangan terikut ngarangan ini dikasih Pensai sepat kajing pen kena kekat kerapa syaut CM KHDC hari ini berkai nanti pulih tak kena pada with the undersigned we the undersigned from the National People's Party MDCs having had a parliamentary party meeting have unanimously resolved number 1 nanti letak pada kong lapian we support the MOU signed between the government of Meghalaya and the Assam regarding the border issue. Seperti pada manu-manu sign ini, but MDC jong kemuan kekepeng baka signature ke jauh kadang hangni pada. PMC sampuat yang ada di ketong jongi bandai mana baru ketong jongi ngena mailat pada. Lalu baadan ruang nomor kiong hanapang ni si sampuat jong baadan. Lalu badan rupa bandir ya kejaka keputar dulu ni nak kalian dulu yang Indonesia badan on pak kumta kata lagi dia dia ni registrasi sampai ni pak ingin katway pada lesing orang dulu juga melasakte harga jingilam jauh chief minister kon rat sama kata lagi banglakan on nak gempa atau MDC bersama program nak kita jongi kon ki MLA jama voice of the people party bagi kertan Jong the voice of the people party. Pada kibabun ki join sa politics. Nam ta kibabun ki jinsibu ki toki. Ngilai Islam bagi power ko leno. La tensiya ka politics balay. Namar la rung de ki priyo ki bande rung. Hapo
politics. Larong nagtagi priyo, kita ko ang kamay pa, nag-politics. Dahil na mataraw pa da, ka-voice of the People Party, kawan naganungin kabatman, barkala pengkiyo, yaki, bak ngikren ya ka jingsi siya, padba, bak nginom ti ang nginom smith, padba, ngikren ya ka jingsi siya. Nagalang ka dyan na dopas na ngon, nagalang ka dyan ka-voice of the People Party ngon, ba, ni join politics nagalang ka dyan, narakan siya ang dopas lang, ngamuan bang kamay spa, hangni hapok ka politics. Ngamuan bang kamay spa, pada, ngalawang na dopas lang, habang awan na politics, ngalawang nanong trekan kontrak, nganong trekan supply, but nganong tray business itu, pada, nganong tray business. Na marka kamba pi bensyat angan, kaya ka bakya. Marka kamba pi bensyat